Lako mintu siulu solanasang sende siaparannu ke sitamu polio miki lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang matua lata basalan atu yate dia lalamai Pak Pudian pasala pitung pulo misa. Angka misa saya lako anan. Pak Pudian pasala pitung pulo misa angka misa saya lako anan. Dolo lata basa tu kadan na puang matua may kami tamas tambayang. Memalikan mi opuang la urangi kadami. Pamasero kani dio may dosa siya kasalan ki. Pasipato kani umbasa studio na kadami. Popembuay lan penang kita nga ki ulen dui kuasa penamasalo itu kadami. Metada kan lansangan na puang Yesus. Amin. Belana kamuri kapaaran nuangku. Puangku puang tuku po sande tempon bitikku. Na dipakondi na kuah puang mo kapak ranuangku. Puang mo kapak ranuangku. Sulu solanasang tu pada tontong di pakaboro dia may puang matua lan puang Yesus Kristus. Den dak dua tahu tu sisang mane. Sia si pakaborok tempon dia may manguranna. Tu pada unanna kamasanangan tempon masikolanna sola duai. Apa ia to naupu mo tu kapasikolanna jome SMA. Pantan torromi belanna ia tu misakna male mula kotondok Inggris umpataru kapasikolanna. Masai mo batu mak tontan mo tek na bela si tamu. Sia si pak kada-kada sola duai belanna atu ia to. Inang manasa ku mama susah pa temai pengkarangan tu madin dipake la si pak kada-kada ke si toyangan ki batu si kambela ki. Ya tonna dadi turusak tonna bulan 5 tahun sang sabu kasera ratunang kasera pulonang karua. Pakalan anna mak telepon anna mekutana lako sang manena kumua malapung siakor ka. Siana kiringan seng batu doi itu sang manena. Ya tu yan nato lanani umpamanasay batu umpapaya ni tu pak kaborokna lako sang manena. Siulu solanasang tu tontong bangun tarima pak kaborok lu jome puang matua. Pak basanta atu yate umpamaleso itu kumua. Ya tu tomak pudi mak akada sia mangaku sia mak pasande lakoman na puang matua. Tu nabayanan lan misa pak pasusian ia mau tunakua. Puang ia mau buntu batu ku siapa pentilindungan tu tang ti bendon len. Ya ke unting ayoy walin na tu Daud. Metamba batu meongli langan manna puang matua. Tu mendadi buntu ranunna. Anna ia untundui sia ulendokan ni diomay mintu kama bandaran na katuanna. Na akui sia napatongan Daud tu buang tempon diomay manguranna sae lako matuanna. Sulu tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Lan lingkana katuan talan lino tu nenek bang membali. Ya tu kita toroto di saburan tomak patongan lako puang matua. Taanga takamali sia taparalui la tu la tananinna mak pasande bak tu mak pasare lan unolai tu marupa-rupa kara-kara katuanta ya moto tapi rangi mi polena sia tatarima mi polena tu kadanna puang matua anta ala sangka itu to mak pudi lamai pak pasan iate anta poparannu manna puang matua lan mintu sulapa katuanta mendadi garontona kapak ranuanta. Amin. Tama sambayang. Ure semanga pomatua kadami. La tontok umpakatana kan sia umpamatoto kan kumua. Den tu buntu batungki lan tekatuan ya teke unola kan itu nama rupa-rupa kara-kara katuan me parri. Ipatongan tu yan nato ladadi udio me pomatua. Lan sangan na puang Yesu kima ure semanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na pomatua tarangi lan atu ya te. Tontong kipalaku kumata subscribe pite kadan na puang matua siya tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Ure sumanga puang tontong umpas sakiki solanasang.